Kanong ba shlong hene ka sngi tho ding kala shongs e shongs mid ha ka bagi bor pahara ke ladap smam ha gi benta jong umot jong wo kyang nong ba ha ka ba UCM barim ka KHDC haringkat bat ki wegi samla kidang penlong ya ka jing shatngan bandawa na ka sarkar ka ban menjur no ya ka village administration bill kani ka jing penjur ya ka jing pahara de gi bor pulen kenthop ya gi sot battalion IRBN bat CRPF kadai hadin bagi Bor District kila penjari da ka kendon cispa asa pusau CRPC ka bakhang persya ya ka jinga lumpat ba ha ka te jaka namar ba ka seng hinyo trap youth council kala thumu ban penlong ya ka jinga langpat ba ha ka ne jaka badru bagin litpet ya ki te ginong sha thangan kani ka jingle ki pulet kalawan ra pan ban ya ka jing dheng kali ka jing thot kali kawan bat kham tame kala pensyong se area ki baya bayang na ka ne jaka namar ka jing sertap jeng pulit CRPF mentang idon nakani ka jaka ya ka ba ka seng hinyo trap youth council ka don ya ka jing temu ban pelong ya kani ka jing lang pai ba ha ka ba enkren ya ki babun kimat abai dei ba kani ka village administration ke kita kimat jing dawa ki jong ki ke ba don kam ban pun urlong ya kani ka bil idon hangi menta ndru minute show ba kani ka jing lang kan stang idon president jong HYC but ke ka jing so jong ka jong pi ba Peter abai dei ba kani kajing pahara jong ki pulet ke bahadu kat ni te nakaliang ngai kajing kung baseng hak jing sha habe begini kajing cur kajing pahara pulet hak jaka ka ba kidon kini ku shat kan nakaliang jing ngim sngoi hap namar kani hapok kari sensar pai ba la sngau kumba mangi kinong song snong ngila de kita ki criminals rena kaliang jing persajur ya ne namar ngim simwan hane kajing temu ban pun kulumar imchungwan hane jing temu ban le kinono ki kam snam kareng iwan hane kum ko hok kajungi kum kinong song snong hapo kari sensar pai ba ban pinsngo ban pinsai ki pai ba ke ba mangi ngidon hare kane kajing bun kini ki bor parah hane kapan i ba kam Meghalaya kam jing fair show na ka Pakistan ne na ka Taliban hare kane ke borok busno phala kalau kepala treat ini bangi dai kina kita turis besar kaitam hapo ka partai hare nadu ko sedang la kranshai bangiwan ka jaka ngemdai bangiwan na ka benta ban create ya kono ko problem hare ban wan ban pau jing ngolem na ka benta kita gebsat kan bat ban shai ki pai ba ya ka ba ngidon ban penshai habide bat ka village administration bill ka ban kam kirke ban pas no apa ka bri nyol trap hibrok kowe namar ba ka dorbar bat ki pai ba hibrok kowe ngle kendu jing bat ka message ka bangi kwa ban ai sarkar hane ko por ba menta ka long ba ka sarkar ka de ban pas no kloi ya ka village administration bill ka district council ka state committee belayalam ka PDF kam dai syuk bandan ke cepa ha ka bedai bat kabil hari ka ban pas no ekane kabil kumcu ya kesencuk cungkirang ba snong ki ban sasyong la sai kesngi bakim dai syuk bandan ka we pak jimut bakan sim karai ba ka village man bill kam dai bandan ke cingkala bat dai ban pas no modorika so kumno namar ngilayo jing tep ba kanu ka jing pengkala ba pidai ban kenriano na kani jaka ban pelong ya ta ka jing lang syakwai pat ka jaka namar boyo kawan ban penthut ya ka songsuk songsungai namar kuming ong do basdang ba kum keseng kamdai keseng ka banyile persya ngimwan hane banyile persya ba ki bor jong kaan hare nakaliang gujungi habodon kum kata ka jing kerpat nakaliang ki bor district bar ban shift no engene ka jaka bangin pelong ka meeting hare nakaliang gujungi ngiwan hane ban ong ba nginum kerandin ya ka ka rai ka bangila rai na do ki por ladap ban pelong ka jing lang ngin pelong ka jing lang hare ngiwan hane bagi pai ba ki sutu bang kelam kerandin kata ka rai ka bangila sim ba ya ka jaka ngila ban shift na ka mata ka jing bet jing bang lang kata kam lele hare ngimwan ni ban ong pen ibor ladangin ong bagi pelong be jela hane ka pen i bangi ngiwan man pen ibor kamut ngimde bangi krani ka isu hare bangi krani ka isu kamut ngila ban pelong hakanunu ka jaka na ka mata ka jing bet jing bang lang hapo ka sensar pai ba kindiat na kaliang general secretary ba Robert Kharjarin menen haba pilong ni jelang pai ba pi amba pinsa sim ya jimpin bana ban yaki habai de kan ni jing dawa ka jongki haswa bangan jubab ya kata kani kani jing kli ya chief minister jongka government of Meghalaya that mukul sangma sin when you have implement AFSPA in Meghalaya sin when that Meghalaya government is no longer a government by the people, for the people, and of the people, but it's a government ruled and governed by the police and the paramilitary. Since when you have converted this democracy into a police state, since when you have converted this democracy into a paramilitary state, you want hang ni dakawai ke jingmut, you want hang ni dakawai jing temu, ban ai mensim, yikirang dajit jong kejai benriu, kibalalen dadi. Ban syak tangan hadu arai tayo nam ta bandawa ya sarkar ka bakulut nam ta bandawa ya sarkar ka mutlop baki di pas no ya village administration bill ban pen kubor ya ka
Dorbar song bat kirang ba snong gijongi. Kata de ka jimut ke jongi. Bat ha jingi sha menin ha ka jingi kendu jongi bat ki official yang ka DC office. Ngila keren sai. Ba kin sha yangi tang ban wan khuble ye kinong sha thangan bat hadin kata ngin yet da basuk basan nang ni ban penlong ya ka jingi lang ngati po madan res cross kumbala tarwa damakihi. Reka balongo kalong ka district administration kalaset kala. Kam shimla sha watang bana ai khuble ye ki nong sha than ru ke ga ni nan takadaw nakaliang sengi penrem jur ye ke ga bangile but da ka basai ngin karen hang ni ba phila ban khang yangi menta han re kumno pat pin khang ye ka mensim yele jongi ban penlong do pelong senam bat penlong an ye ka village administration bill ngi ker pat jur sa sin pan ye ka sarkar bahkan pas no kloi klem jing pen kala ya ke village administration bill kham tam ye ki man bat ki benta jong ka bill ki bayada ya kari ba ka je benriu ni kerpat ya ka district council benom sngap than gi kendon ki ba ka ne ka sarkar ka bu ni kerpat ye ki dor bar snong bo fer ki seng balang bo fer bangin ha ka sngi ka balasai bangin keren ka wi ka sur bat kata kalong bangin dawa na ka ju ka sarkar baki di ben rekam no ya village administration bill om shu da kumui ki wi pat kirai kat ban nakaleng uhe katanat pulit CRPF ula kentat banong ye halor ka jing penjur ya ka jing para hendri ula keno bet bakani ka jing le ka de ka jing betha ki bor bahalor ka sarkar jilla. So this is the state matter, this is totally state matter, and we are not able to comment on this issues actually. Like whose order did you receive? You can talk to our senior officers on this issue. This is totally state matter. We are here only just to assist the state government. Can you tell us how many platoon you are here? There are 2 platoons are deployed here. How many? 2 platoons. 2 platoons. Yeah. Remaining other forces. Kipat ba kibayat bayang hakani ka jaka kilapun pa ya ka jing smos MNCM hakabayo i ki bor pulit kibayang lan silenter bat pulun ka te jaka bat penrem ru haka juga por ya ka bor sarkar ka ba haka jaka ban penjam bat penjajai ya kani ka jing kipat ba ka kre penmi ki jing klumar penban da ka ba pha katni ka ni ki bor pulit. Don jong people mensim jong ka jing septiang ne ka jing singan. Oh ba ngi septiang hi namar ba kam ka bor kura ka ne ki bon ban lipat ya ba albaro ba pa ni prat ko ba albaro ngim yo i ngim yo laksio namar ba kini kim sha da ka jing su ai kalong ba kini bor para ka ban ban ngi ki khasi chungi teng nang ong hi kum no hi ro tang kita hi ro ba ka group chung ba albat kan la ban pelong ni ka kelong do sam ni ka baki temu bat kidawa ya ka tak ni hi nak leng tengah Keren kindian. Namar ngi yawan tingi wan dan kam. Ndai ka bangi sngo pade sadeng serum pade ba giwan ya kum dingi ibiki dan kindi yang isa kalango mo. Namar ngaso bangi dan lasya ka karali ka ban yelle nak benta ka briu neutrem. Ti ngaso bangi kum kipat baru ngiso dan kam kan kata bagin yo biang ka dar snong. Ti ka ikut kan dia tingi gim so thuo moi kata. Amlong don jong ni pulit atau pihak yang pidon nem ka jing singan ne pidon ni ka jing sier. Kajing dapat kum dia tolong kajing sier no tu ka banja ka ibin ngin shir mare ngin shia yu kapor im so thuo so thamo ta ka ya ka yang jong iru. Ta shia i tep kan ja yu jaka bagin le ti kam ya hab ya phet no. Okay. Nga tila di ngawan kanang hakata ka meeting temala along no ni te nga te ngawan adu ko masim ngam tiang da sa kemru Ndre long kani tu kani ka penyi ka dak ng jing song sier ne kumno. kadon ke cik sier kham tam ki khna samla lei mo ngi ban ki long kemi te ngi mda tiang ta ta tak mta Kinong elam ka HYC heading ka jing perking ki bor district kiliyo ban penong ya ka jing lang ban pensyapat ba hakabai dei ba ka village administration bill hamaran Red Cross laban. Hakani ka jing lang kilarai ban penlong sundan da ka jing ki ba jajai bakin let chong dharna hakrop jong ka yeng menteri rang ba. Pass the village administration bill. Kawai kan huan ka ong palong. Kawai kan huan ka ong khot biang. Te yan ong ngai. Kata ka di jikumar ka bang ikundu. Kabaw ko ba kundu jikumar jimot aki babon kirkom namar ka jikum sthos thau shu. San bana min swab la mi order to high court. Nang dus na marcha ka saw la. Suka pass ka village administration bill. Ong padan mano ban mi ban ong to bang ni tai ka ni issue. Hendai balai muka. Anda ki masyat kan. Jadi banyak ada biap rem tang ong toy pun bet biang kabil. Kai kene ke jingmut. Duk pe banu susnong ni bon perkhat. Hari so pun ong ba.
Lada longkar palong jaga baca. Ke sarkar kare ban pasno ya kene ke bel. La kadang-kadang ke jiduna ne ke jiktam. Penbet ya ka. Namun kamut bang tang bang ngelapas ne ke bel om la syu. Banuang ne tersat. Rai dangla ban penbet ya ka la kadang kino ki batam ne ke beduna apa kene ke bel. Tenang tak tahu. Kedang ba. Ke dorbar snong, kirang ba snong. Kinyo na ke bor ban trekam. Om ne kam syu dan perkat ke ngwepat. Ne ban ya kendang ke ngwepat. Igerpa ke sarkar. Baka ne ban pas modor ke bilik asbeston bel bat kuncu ke dorbar ke belong lasai. Hapo kulo ba kirang ba snong. Kin simi ke wegarai. Ban ong ba de ban pas no ya kene ke bel bal lada kana di ciduna ba ciktam bagi penbaik no eka. Merai ramba. Bonong, Nimsa sitom hakane kapateng kabawanta bon pentikna baka pateng kaban sakha kalong kabasungan kabadon cingkermen bak kababah sudah ngilom nem ki balakloy bot ang kamper lar kadai hakane kamadan lani hajil lani hangno kamper kanong rem jong kajai penriu bon yada bon yele bon penne pensa ya kiriti dustor trai di kejongi kadai kakamram jingkit kini ha kemensim bat kemensim mele kejongi lada kata kemensim kelarong hangi ko mukul sangma kumno patila bon penma da kisipai ya kata Yang kam jengai mo. Jingelang jong New Tribute Council keberang sidap wai menta dak basdang ya kini ke jingeki ke beningkong ya ke bakila penbena bakadai ke indefinite democratic agitation ya bakila sedang dak batang syai ke ting shop jong menteri rangba mukul sangma u sembut menteri rangba ba Ruwel Lingdo ke menteri ketenat kampo yang kongrosian wajri bat jong menteri ketenat DCA ba HDR Lingdo baskui gi jing penbena bakila penbena kalong ya ke ba nangni kindon pat art selaitli ki jingyaki ke jongki ya ke ba kin pelong da ke jingshong kelan mongor hapo ke yeng ke jong u menteri rangba bat nang ta ter kin sebut banya sha ki yeng jong ki ke kenhon menteri nadu ki sembut menteri rangba bat ter shadu ki wei pat ki menteri bat skoi pat ke jingki bakila penra kalong bakin lej pen pelong jingyalang pen pensothu halor ka village administration bill sa keleng kari khasi jantia bat kumjoru skoi pat ke jingki ka bakhaddo kalong bakin pelong da ka jingyat pat ba hakeleng ka sor shalong da bentau bat CCTV kermen lang yuria kat baki samla jong seng HYC hadin belawa ke jingelang dak jing temu banit pa shalagi yeng kisam ki jongki Henry kendet kensan ki pulet kilami bantiet bat bomiki hadu balangot naki kilaman saujur nak bentaka kli bat kat bai kilong kumi kila kitno dagi gypsy kani ke jing tit ki pulet dagi lathi kade hadin bakilayo ko hukum ban penon kam dagalathi charge persya yakini ki khot ka HYC habai kren bu superintendent of police ka East Khasi Hills ubadana ka tekepor ula mana pen ban yigilat pathai khubor daga barakti bat ong wat penmi yaki khubor ki bomdai kani ke jong jong tu he pulet kade hadin bagi pulet kilale baklahi ban bom bat ra ye kilong kemi bat kisamla atau pulet presiden secretary
Nanti tang sasama bisa. Ya kita yang lain coba ngobrol kita kali. Iya. Itu saja tunggu itu. Itu Kristen. Saya tadi enggak cuma. Jadi ya semua dia nak Apa iya? Miguel, shoot. Li. Ibas ka taraf में. Dame Mr. Bay, dame niya. एक लात मार देगा तो लात मार दूँ कोई हाथ लगाएगा ना कोई भी धुलाई दे दो हाँ कोई भी कुछ पत्थर भी मारेगा सबको कुत्ता का जैसे धुलाई दो Tinggal mentai. Go. Yeah, you go on the bacon. You go on the bacon. Jesus berkodor. Ni yang mengin syakri yang metrai. Kabor ki jingdum ki nam la ban lek trai khli. Ya ka ri ma ka jai ban lek ka jongi. Trai ni dam jang mengin syakri yang metrai. Jesus berkodor. Trai me yi ki kamba. Me yi trai me lek ki kamba ka jingin ka jongi trai. Ma di tong ka ba ka ba. Trai Jesus. Enrique ka baca itu. Tu ikong punya dapat ngiru, kata isam dah Hamadan kesipar Hamadan. Kini ni ikong, nak mulai. MP. Kita dia kemar. Where was your force at this time, the women's force? It was here. We cannot work here. Force, but the men manhandle and we're along with bad words. Bukan minta. Dari orang force saya kelas tak tahu mengi. Women manhandled by men, police. I'm not talking now. So is the situation so bad that you have to issue order for lathi charge? We have already told them that there's no procession. We wanted to take out a procession out here. And we told them also. And our women police are in front only. It was our women police who took the brunt first. You know, the thing is, my request to the press, please don't give a wrong story. Please don't give a wrong story. So we You are were here not trying throughout. to give a wrong story, so we are No, just that trying way to you said, know no, the way you the said real that the situation. females have been handled by the males. No, That's sir. not the right way of giving the news. No, That's you what were here. we were You told, saw. sir. No, that's what you told. You were here. You saw everything.
Kador naik pendi kador. Tas lagi pulit kan ini senrang nih. Pulit senrang. Bel kumno gaji fi batai ba. Suaba fin sha sho ma. Ngi marsuman itu ngimut man ya em sekamat tegi kibat ngibat ngele man ya sekamat em kiki bisa kibat ada hadian pan kigentei isaknya igentei ngairam igentei bagi orang Sedang ni kau kulit. Hoi, kenyak gigentei hoi. hadian pan ngai istai igentei hadian pan ngairam hapor pekumtapan gisendang nadia miwan kitian tangan tai Kiklam ong ifi wat ya chakamat kiklam ong ba ba wat nam ya chu sti kiklam ai lat ifi ba fin ya no chakawai pat kalanti kami semua orang hadian bersatian dong suan gigi kli mas pen kan kitit ba ifi nakli oi Sweet down one bed, jika dipai ngadang yang tu jika dikuai ni kemas bil ni kian ngadang yang bompai tu ngadang pik tu bakia ayu pajba tu rumah bom nak bom ngad kwa ngapet sini kemat uyok tu benar neng bom sedang laj kan no tak tahi Tapi lah mensau ni. masal kimet ni sil kiti Bom pulit genteng ni pulit centang itu. am itu syuk ngarung ala sudah la jong kemat ni mus bom kumar tu Mau bibim dan mentai halal ketika juan biting mesti nak ya betul betai le Walambor. Kesengi? Walambor. Jai. Lengdo. Walambor lingdo. Terus nam. Ah. Kapor wangi dang mare emila don wi kulit wangi ya nak kendong tengar ya nak kendong. Tiende dang ali pedis sirum ya sirum tengar ya sirum ali wang bagi biru dan dukan tengar ali lang dukan. Tengam batik ya adu kata mo ada habagi ya lentine. Yo pliki simrang di thai gidan sini support dukan. Curung be dukan teng ong waju syok kum tu balik syok mo. Masih haduk ngana penmi dak kajengdam ngalah dak kajengdam bar ki pulet ki lelut ki bam pada ini yang nak wanyalam lang ni puas vel dari dan tu ba ti tang tahin hadin rajing lae ka jong ngana dengan melane tak kemut kinum sangiak ban bam kirung dak dukan hadin ka jeng halang long Siapa kira nak dukan speak mentan kena kajing kumar de. hadukan ki Tahu siapa tu dukan mentan ni kajing kumar de bagi. seneng tegaran jing kumar mo baru ka kilai mare lut kita jerum tinga ba ong ban singa yang nang ta em tindi Mau tak dukan bagi rung kare ka kampaji nak tak bagi dan. Kampaji. Kalau paji bahai kan, kami dia cuba nak iu bandaya dulu kalau kami sempur kembali. Cuba si samin ya sempur. Tisu si taruh kelai cuba kami iu. Hadu iu kena sekolah kena pula cuba beli ulah. Orang mak beleng pisau yang ah. Tinggal karawan kelas beli pisau yang ah. Iu taruh kami terjemah. Tapi yang bukan ni armut lah cuba cuma bui umtrek berwarna dari wanita tiwi wanyalah. Dapat untuk beli kendaraan. Ibu ini dan hadukan, dia dan baru. Apa dukan? Dukan suan bet amang bamdi suan tak bet bamdi top te beli tu. Dia langsung ambil sapan. Oh di dalam sini, irap sini dah sapan no. Botol sini tu. Jadi beli tu. Te ngam sia itu te biai suan bamdi te itu deh. Masyarakat. Ini suan baik. Wong ada kuat tuan perakan thai mo. Perakan thai dengan mo mo. Bat sendang ke sini. Sendang ke bom. Oh, siapa bom kayak kita. Aduh santri gini ngau bom. Sendang yang bom ikan thai ni tu ni. Itu ya ha. Mami itu rela ya pun deh. Pada ni itu mai itu ni. Bom itu kan. Ni ada dalam kan tu bom ni man bom. Mai man bom ni ai kini ngang sentai kan. Ong try minum eno yang ni. Beli juga tu, bayi punung enak yang ni. Masuk try ni le nam takari bakajet beli om nam tak ke em. Mo, bami nung tu balik bami nung tu. Balik ben bami ni. Tang kitu te jadi orang begini nung tu. Apa? Ya aku kalau long ke iu mau itu kong ai nak bayar kong melang urung hadukan de piu syok kan.
Hindi siya takman. Wala rong siya po kong ki ada pa ya. Nomor beli kan siya. Bring tu ban say na dukan yang ni.